Johang press meet along nang dun angkat dogowi social media lo, print media lo, dan electronic media yang kecerap kado ya kortir di tujuan. Inal tu fanang ke phalam the bangke jasemet bangke keder lo news paklang bangke tebo hitame press conference pe dudilu lo so puthak bangke alam the pie bangke la pohen lo kedamtang MP election afrang nili tumahin pen da councilors or formally nang hang nili tum chingwai lo jasemet adu ya hoy pendang lok kado ko we autonomous state an Meghalaya Assam border Karbi Anglong border aswa kisum pendang lok kaprek kisum lapan including creation of autonomous state under the provision of Article 244A for creation of autonomous state so put haklo jadi chingwai lo dakpen chingwai penamasi niltumihin penchuning rilo do ana putake lake border pulote lake state subject pina lake interstate border pina ba inter district border hidame state subject pina lasi nangli tumban nga chingwai bangke lalo council hin pen bangke lasi nangli hin pen do ana lam ka do ka we bangke pachini ji afan state government phana pachini ji afan si nili tum phanang japon nangpu chief minister along kusi nang Japon si hadak chief minister along tum chingwai dam pen border pen danglo kaddo kowe puthak nilo including autonomous state puthak so autonomous state puthak ta menang aji include pen debate discussion dolo as official angli nangke pu bangke non ke MP election lo election judet lo pulutante nangle tum ASDC KSA KNC aso central government by union government pen kaching kije phana pache tongpo initiative enpo nili methang ma alam thela han laso pen mase tum election ke dam joilo election dam det pen apesi nil tum party long chingwai lo nili tum ahin pen ASDC KSA KNC ahin pen chief minister fan appointment hang nangji na pacha tong ye fan appointment lasi dak ni litum ke tok abangke adak difference ani litum ender lo lasi dakalam the bangke ni lipur hilap seeking appointment for discussion on autonomous state issue with ASDC and its fraternal organizations Tanda total mana as KNC KSA tu masih kami ASDC form lasi to honorable Dr. Himanta Biswa Sharma Chief Minister of Assam Lok Seva Bhavan J Block Janata Bhavan Dispur Assam dated the 12th August 2024 nilitum ahin pen along di pan pandong si email pe nilitum lolo la signature of that email la mo ko signature of that na email pe nilitum lolo lopen signature bang pino daklo The subject prayer for seeking appointment for discussion on autonomous state issue with the ASDC and its fraternal organizations. Like a subject law. Sir, in reference to the subject cited above, we understand on behalf of the Autonomous State Demand Committee ASDC, Karbi Students Association KSA, Karbi Nimsuching Turasong KNCA, and Autonomous State Demand Committee Youth Front ASDC YF, have the honor to state that as per the discussion between you, the capacity of Chief Minister and the ASDC delegations, along with Honorable Dr. Tuliram Ronghang, Chief Executive Member Karbi Anglong Autonomous Council Dipu, Karbi Anglong Assam, on the 12th March 2024 evening at your office residence at Dispur, gave us more hope and aspirations for creation of autonomous state comprising Karbi Anglong, West Karbi Anglong and Dima Hasao district, which is a really
really is the long-standing issue. Sir, after prolonged discussion, you have given the assurance that you would take the initiative to move to the Union Government of India for tripartite talks after the recently concluded 18 Lok Sabha election 2024. Election judera pilote nangli nang fit pusi. In this reference, the SDC and its fraternal organizations are anticipating Chonghong Ding Lo and immediate invitation from your end for discussion to proceed the matter immediately. Do ko we ko se proceed ji mapen la sub ta bange e pon manang pan Chonghang la sin tum pan tong selupen ni tum pan nang hang nang po ke chingwa ya pan formally. This is for favor of your kind and essential action. Thanking you. Sincerely yours, Dake ASDC President Nilidolo, Jameson Timung, President KSA, Maikon Rongparpi, President KNC, and Remson B, President ASDC YF. Copy to the Honorable Dr. Tuliram Ronghang, Chief Executive Member, Karbi Anglong Autonomous Council, Dipu, Karbi Anglong Assam, for favor of your kind information and essential action. Sandokan Terang, President SDC, Copy. Lasi, Yuan Jadazia Fancy, Minangpo Lapen. The Semeta Banke, non mena Tomako Putai, Latumhan Hangwong, Latumhala Puson Wong, Pulipakutu Hela, Ala, Bijar, Tomata, Tumanango, Pudu Ulan. Lasi, Nonitamela Sondoji, Nilitum, Kematha Banke, the Semet Nilitum Kematha Banke, Autonomous State Banke, no, the Semet. Pini hitame chairman kai nil tumhan hang lo labang ke MOU MOS implementation la puthak asinil punta chetong lo ajat lo akan 2 baji ke apor masin nil bang nasi on the isia process dam bom lo lasi il tumabang ke pulo je sixitul bang ke not workable kalilo nasi autonomous state bang lasi non an MOU MOS 1 2 do lo kuna mechanism la sa mechanism ang clear sige me la bangke autonomous state takali 62 takali la so da ka mechanism asi 62 la phan la so se ja ko pathe bangke MOU MOS lo da kan scrap nang humati upgradation of 62 pura la hai lo la so real sense bang se muli tum chini nangi la si itu welcome lo MOU ta MOS 1 2 itame lage welcome lo asi nilitum ki pua bangke 244 as dame chief minister banta ke hai Dr. Tuliram hotan nilitum chuning rilo 244 a bangke pavede no pachusirang oi athila ke council level da chunche no mutila ke lakke dispura level da chunche na logo chunpo labangke oh dak Delhi long lo Athila Banke 1969 22nd Amendment of the Indian Constitution had a commitment of both the Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha commitment pina. Lasila Banke that nili tumehin pen tuning ria Banke hemprek Banke all stakeholders laso tumpanita me tum chilang pen kosonsi nang chera Banke tu tum thegi mala so process bang nili tumat hapon momlo lasi laso Banke ke cherap ke tuji apan la Banke Kadu epanitame maduka political party socio cultural organization to anitame nilitum initiative enlo aso initiative enpensi kadu hitama keturun kirap dunangpo lapen hadda ka bangke government pen final ke cingki bangke nilitum det cingki ke la bangke hadda ka bangke final bangke consensus ilitum semar nang podak ilitum betanga di bang lasa proses ke ehem lasa proses bangsi mopi tame non hempre ka putak kadu gobi kosonsi mat autonomous state pulote lahen lojo tu bangkai litum ha central government la bangkai consensus litum paching yam thek nangi lalamate te MOU agreement la autonomous state kali non MOS 1 lata kali MOS 2 ta kali late autonomous state pulotang tela bangkai semet bangkai Indian constitution bangkai constitution within the constitution of Assam arlosi isia 6 schedule mo pita enke MOU 1 lo nalo amendment 6 schedule
MOS 1 2 dan constitution Indian constitution article 1 2 3 4 के amendment में थी लगे part 10 of the Indian constitution ला बंगे 244 hadak lo la penon MOS ada 6 schedule lo amendment po lasi la bangke jasemer bangke 6 schedule pen autonomous state a relation bangke lan ate autonomous state is the highest autonomy lo in Assam for Karbi Anglong and Dima Hasao bangke highest autonomy pelotang tela bangke constitution langdang lo pelotang laga autonomous state lo 244 lo nili tumahin pen partner ni metha masi office te bokhe raja te bokhe dispute prote helowing masi copy bangke nili metha masi jung se nili che thonam popusi hadak dam masi hadak social media long ke klang paklang iko lah lo social media lo ngklang lo formally sidam lo jat lo alang hin pensi post mase happy to have our guest in my official chamber Mr. Sondokanto Terang ex MLA earlier today we shared our views ideas and discuss for development interest lasi met bangke ilitum kaddo weta na kachetu na chara pritame all political party ate consensus kaddo weta congress ta kroi bjp ta kroi APS ta kroi kascom ta kroi asi kaddo ko weta yo se autonomous te kroi pratante ilitum unitedly pilo ilitum consensus pan ilitum government pan ilitum to dam tite daji la so process pan si ilitum bom labang kini ilitum bangke afisi than bo pulo non bang lahai che thang tap che thang pu lahai dolo la se confused nang ne sincerely se claim po la bangke as case kense tum che pathek deji polam kali la bangke sia process ne tum cheng non ni tum la pgr visitan tum process cheng ne se mena ana level tum wan lo lalu mati semer bangke la se autonomous ta putha kita me la bangke common issue lo la so common issue lo bangke dak as case kense ke dolo and others stakeholders ke kroy to autonomous pro autonomous ke kroy asom a party to anita mano bangke isivet dopensi central government of aklaisi inthenisi ese theisi kar isi bangke ilitum achini pono la so process man se nil tum non dembo la seperti lakukan KMCA KSA SDC front anda Lok Sabha election na phina chief minister plus ye labaso na autonomous state apatha Assam government chidong ji na to ni ego la sun ning the bangke chini to no se ke cheng la ya process no su ti cheng lo bangke tum ning the ni tum da ning the lo lahan la so process be thang tabre masin ni takla keilang pu lam lo la se non bangke pgr ason ekebre menangana confusion dolo ja dolo dokok na la so process pini bangani li formally thuna tuma through kan sin ni teklang nang kok la tum initiative en lo muthe otherwise nang matha dun deri ku bang chingki am joilo ajat joilo la puson tang ho ajat tang ho pu lage political issue la bangke hidden agenda lo kar benglong arara Dima Hasao ke hidden agenda lo la bangke 244 la so initiative bang tum en bom lo la so part of that plus tum bang appointment bang chief minister kan juhan lakalang te chini pakamati asalam ke chini pakamati kita formally ke isia proses ke enang kok imati aso ko ini ate dak ni tum tok dak mati delegation along with honorable Dr. Triam Rong Hak mute ya sisi kese pan confused dari pubang nang sosar dari pubang sosar tap dari pubang
ahok lam udah nang sar tami ta ahok he jat jil hai nang sar tap dari lasi kar benglong a interest tung claim bom lo social media la bangso le rok mena ana tu bangka nang ru lo sob negative kining ge bawe sob negative kining ge bawe muthe daga bangke development pomar economic development ne social development political development me daga bangke mena tu mo ke mangu du punang lo jo development lo e kismana tu mo bangke nang pulo ila ke ruang ro hang pan sono kan tra bangke chemi oke chemi o pulo te ko pidon pudan yin pulo ne layo ye apprehension mokha pine mokha doubts lahai mokha si dolai lama si la sof hi bangke nili akai tong hangsa pandili phun lupil hai osar la son son ke klang development power to koma muni tu manghulo ke boke manghumi me tadolo phun da nang lojo lo lasi ko son lo matu oni li leke lo gali tangla gali officially se lahai bangke lo ajar lo listen lo thank you for that lasi pinal tu mana ke ha bangke lason ini ke press conference pe do dilo PGR VGR ISU ni ke na ke jok dun pine ke bare pring ki din ni tum hen lo la tum ka li pula so bang menang an kado go la so PGR VGR jitu atomon lo ISU lo direl de jefan lai hoi ke claim dolo la pen la so pen masini tu mata nong note mena an dolo PGR VGR putra ka sondro kanto terang pen SCC tonge poisa chu endere lo si movement da claim kle der lo do joy lo pula son son mena apa cha thang do exactly la so metar sitame la bang ke parsu dam chot mati council ng napo hempre lam jing babi mati ang cara untha parsu untha la si ni je choi mati hada bang ke a forum da kali mati memorandum ta la si ni li nuet si kita lalu halo sani la si jasmet bang ke apitu ni tu me si party long jingwa ithulo la pukali nangli dam ke dam lo la pen social media lo hitame ke klang ta negative ni puri la lo negative ave mesen lo initiative mesen lo kado ko vila hai dolo de inur bani ke tok do amen inje jelo cm ke hai tulinga rong hang la pen sondro kan to terang atum angbong chemesen pike chemesen ni ke political karbeng long se whole karbeng long di masa hoi I am prega puta yiting kidam omat mak ke upload bang ken ne phanta phunang lu minati cm penang organ thek lo la si copy lo ke ningje dam pu bang nar bi tong mati muni manaru pa confused to sondu tame na atung e confused pe athe nili fan confident la ke la son klem tap klem pura muni kali kritik kri bentron hempre ka putak la son si la pen lai goi PGR VGR putak si kiching vai pusi na antum bangke alang di pan churu lo la si nilihin pen hitame pini press media pen alang li pan nilitum churu par piglo autonomous tera putak la pen adu ya hoy pen dang lo kadu gela so putak nilitum pen an high power committee an kiwan lada kita me mena antum kenang pulo oya chu endelu cisong setelo ke atum ta do lo aja do lasi laso bang kali nilitum a hokpet pen sik cisong lasi kadu go betan nilitum ba proses lo mutil laso ba hita men aprang pen peklang de lo prong te nang ke jong tap lepo nang jong tap lepo ese hol kar benglong lapen di masa arada interest pen masini litum peklang kledet sulam de te non bangke mena anatum layu nang peklang lo ajar lo kado ko velo si vek si atan do development political development ne economic development ne social development ne laso confusion muniam bongdo lasi hin pen pini bangke waidak laso confusion ji alama be ke damtang MLA election of frank chief minister na ke chakateng pesini litum ke damtang 12 arni bangke ni litum 12 August 2024 ni litum bangke email lolo hala so copy bangke alang li litum CM Dr. Tuliram Rong hang pangsia copy ni litum pidam lo laso ni si ke thongda cerat citu na itu